Pozdrav! Evo nas u prvom videu osnove fotografije. Što je fotografija? Tko je fotograf? Kakve vrste fotoaparata postoje? Fotografija. Definicija fotografije kaže da je fotografija zapis svjetla. Fotografija je zapis svjetla na nekakvom mediju. Kakav je taj medij? Normalno u digitalnom dobu to je senzor, a u analogno vrijeme to je bio film. Fotoaparati. Kakve fotoaparate imamo? Postoji više vrsta. To su mali formati, srednji formati i veliki formati. Oni koji su nama zanimljivi to su mali formati, odnosno SLR ili DSLR fotoaparati. SLR, Single Lens Reflex, odnosno Digital Single Lens Reflex. Unutar ove kategorije opet postoji niz i drugih podjela, zavisno o veličini senzora. Načini rada SLR fotoaparata, bilo da je on filmaš, odnosno analogni ili digitalac, je potpuno jednak. Svjetlo prolazi kroz objektiv, kroz zatvarač u nekakvom vremenskom periodu i dolazi do senzora. I tu se stvara fotografija. Naš fotoaparat može raditi u više režima. Automatski, program, AV, TV, M. Automatski je naravno automatizirani mod. Fotoaparat radi sve umjesto vas. Vi samo pritiskate okidač. Programski mod, odnosno P, jako sličan. Fotoaparat vam dozvoljava tek nešto malo više kontrole. Ono što je nama zanimljivo to su AV, TV i na kraju M, odnosno full manualni ručni mod rada. AV, mod prioriteta blende. O tome ćemo nešto malo kasnije pričati kad bude video o blendi. TV mod, kad budemo pričali o zatvaraču, spomenut ćemo nešto detaljnije i taj TV mod. M, to je ono što vas pozivam da svakako savladate i da naučite. To je potpuna kontrola nad fotoaparatom i nad svim aspektima snimanja, odnosno stvaranja fotografije. Ono što je zajedničko svim fotoaparatima to je mogućnost kontroliranja ekspozicije. Dakle, nevezano koji fotoaparat imate, princip rada je potpuno jednak. Jedina bitna razlika to je u ergonomiji fotoaparatu i možda rasporedom kontrolnih dugmadi na fotoaparatu. Sve ostalo je potpuno jednako. Ono što također za sami početak mogu preporučiti svim početnicima je to da uz vaš fotoaparat da uzmete i kvalitetan tripod, odnosno stativ. Naravno, podignit ćete kvalitetu snimanja na jedan malo veći nivo. A mi se vidimo u idućem videu gdje ćemo reći nešto više riječi o zatvaraču i kako zatvarač radi.